Firing ke Francong sengtini nalene sini Kwtal job notification Francong omong ke sini je Indian Army sini Agniveer hinjago Agniveer jara join khainam sumerok ba job khainam sumerok norni bagoi Francong omong ke sini notification Francong hangkai sini omong kha norok online ti apply ma khainai online apply khainani date ke sini khana 13 February ni simi je March mas ni 22 तारिख जरा नरक एप्लाई खालामनाय 2024 नि इनके नरक अजागा ऑनलाइन एप्लाई खालामनाय परे नरक फाइनल एप्रिल मास नि 22 तारिखो नरकनि ऑनलाइन एग्जाम अंनाय ऑनलाइन एग्जाम 22 तारिखो एप्रिल नि 22 तारिखो ऑनलाइन एग्जामो क्वालिफाइडिंग हांके नरक रेलियो माथानाय रेलियो तामो रनिंग मा खायनाय बसग रनिंग मा खायनाय अबतिरक संकी सानाय लायनाय इनके सिनि क्वालिफिकेशन अक बसग नांनाय बा तामो कैटेगरी पोस्ट दं overall sungjo to details lainai inke norok video face na to different song phase 1 norok puila online ti exam marnai ar pore jaro qualifying norok recruitment relio mathanai inke norok oro apply khaipro 250 rupees exam fee marnai inke friend song norok to online apply ma khainai online apply khaipro norok je kuno problem to hake norok ja call khaimano 03842 261978 ojago norok call khai sangi mano bibino sungnani musung hangke inke norok obo online apply khaimani pore norokni online exam nai chini 22 April 2024 ar pore recruitment rally nai recruitment rally jo qualified hangke norok medical test nai inke phadi hangtau norok sanai norokni category wise puila angkha sini a category watongo Agniveer general duty mane GD ni bagai omo hongke qualification nangnai norok madhyamik pass ngan sate nongni madhyamik go 45% mark nangnai norong total percentage khlai 45% kana nangnai norongni total kaphono norongni kaisa subject go kintu 33 ni kombo tongi mangalak friend chong inke norongni omo hongke 17 ni simi 21 বছর জরতইছে নাই friend chong Agniveer hongke jehetu inke sini tegisa Agniveer technical omoke technical ke bibino borongni official ni bagai omongke orongke ke 12 pass nangnai science ni physics chemistry math tai english abai tong nangnai 50% mark obobo 50% sung total khlai 50% phaipano baksani mark kaisa subject kono kom rok tongimono obon bagai 40% ma 40 khlai karani nangnai kaisa subject ko ke madhyamik pass mani pore 50% manai madhyamik pass mani pore bibino 2 year ni technical training ba ITI rok diploma rok khajak amhai rok ojago koma type tongo obo norok nainadi notification ngisini C category tongo auke office assistant ba storekeeper technical omongke 12 pass nanangnai 60% manai ingke omobo kaisa subject go romdi 50 khlai kanani nangnai hinisa omobo boys ingke 17 to 21 sini di category otongo Agniveer treatment madhyamik pass ni kaisa tongo 8 pass ni kaisa tongo friend chong 10 pass ni omongke norok sudu 10 pass bolte madhyamik pass ngangeno norok riman nai kintu norok ni kaisa subject go 33 ni kom hangkele norok riman gelak 8 pass ni omo bahano norok 8 pass ngeno riman nai tai norok ni kaisa subject go 33 ni sai kom mark ni mangalak omobo 17 ni simi 21 বছর জরাতই ইগা फ्रेंड chong sini ojago je 17 ni simi 21 বছর je date of birth man je boys romani oro date of birth jak friend chong 1 October 2003 ni simi 1 April 2007 ni bisingo jodi norok ni yango first 1 October 2003 ni simi start khlainai norongni 1 April 2007 jora norongni o jago date of birth klai tong hake norok o jago apply khlai mannai goro general duty ni 160 semi arpor high umongke Agniveer technical 157 storekeeper ong neomo 160 amongke semi goro ses ma fulirinai amahirok dujak tongo bisinang yomo Ga friend chong o jago sini salary ni je system rok friend chong sung Agniveer hangke sung 4 বছর se omo job ma khlayo friend chong norok o jago boshoro busuk khlainai mrong ni beton ungnai
maso omhai rojak tongo norongno 4 বছরনি পরে নরংনো রিরহনাই বেতন রিরহাইনাই 10 লাখ প্রায় 4000 omhai রিরহজাংনাই ai norok je kunu ngi thangake onnorong je Agniveer period norok je kun thangake প্রায় 48 লাখ insurance bo mannai hini ojago seija inge friends ong norok phase 2 o to sini recruitment rally ngai norok ojago running ma khainai 1600 মিটার বা 1.6 কিমি রানিং ma khainai ojago duita group tongnai ekta dol ngake 5 minute 30 second tai tongnai 5 minute 31 second ni simi 5 minute 45 second ojago mark rojak tongo bosok by complete khake bosok mar mane duita category ojago rojak tongo apore pull ups 10 বার 9 বার 8 বার 6 বার 7 বার obo complete khake bosok mar mane ojago rojak tongo tai 9 feet dips apore zigzag balance omhairok norongno khlai jangnai ingetai ojago norongni physical log mane bosok chuk ya awahairago measurement khlainai inga friends among hage jara norok Agniveer hamna musungmai rok ba join khaina musungmai rok norongni bagai omongke suru chelarokni bagai sim friends jara unmarried chelarok 17 ni simi 21 বছর চড়াতই inge norok onek din ni pore request khaimani Agniveer ni ready hinai nai je sini army ni Kamu phaika sini notification norok pran simi apply khaima sini online tei apply khlaimani je link abuna ang nongno video description ro nai inge asungno friends teise jotno no haina hai hambai